Amrajan along a hearing tangrak pen scooty pen bolero pick up kachetong. Phaikoni ni phaing koratro ani gangsam por phai phomalom Bokajan police station ke parlo Amrajan NS39 atwar pialong a hearing tangrak pen scooty pen bolero pick up agari kachetong. Birta kirib dunlong ateng ke ihum tal balijan anat pen ke bang bom scooty bearing registration number AS01 FS0161 abang kapre katwara hin gari ke beg ronga jok ihum bolero pick up bearing registration number AS03CC0486 pen a hearing tangrak pen chetong derlo so jok scooty ke beg abang adimalong amara prandam nang juili pusi ke thek nong atum pen than pachini pon halapu bolero pick up agari kete bara bang ke abar sai chu enamat ka jui pusi than pon thu kithiloda bang phamen Sole Singh arta thomkep alang lihem lakhai si Lukhinagar Umriya Ghat Golaghat pusi pang thek monlong apitho Bokajan police se tumpen birta long se adimak long anpali dunpen doana sai chipari deng ponlo Bokajan pe Rajiv Chandrong pinang ke lo birta Malong News Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 ham phang pharman klar da kabirta